Asante sana. Ni makiria ma miaka 20 mihituku kumariria feri ya Mtongwe yarikiriria-ini ria uhindi mwena wa Mombatha. Utungata wa gukiria andu kuma Likoni nginyagia tauni-ini ya Mombatha na feri ukihotoma, no kuri na mwihoko wa mihang'o iyo gucokereria na mururumo. Ni thutha wa icera ria President Uhuru Kenyatta mwena wa gicua-ini guciara maciaro, umwe wamo ari gucokereria gwa feri ya Mtongwe. June, Julai mwaka huu hizo feri zikifika sasa, zile ambazo zinatumika pale zitahamishwa hapa, na ndio iwe ya kwamba masaa yoyote wananchi wataweza kuwa wanatembea kupitia feri ambazo zitakuwa hapa on a full time basis. Feri ya Mtongwe yari ngumo no thutha wa mutino wa mwaka wa 1994 uria moragirie andu 270 mihang'o ya ukui na wonjoria kiamba ikihotoma, no mwaka-ini wa 2011 ikihotoma makiria thutha wa feri ciothe iria ciahuthikaga guthuka. Shida hii imewatatiza wananchi wa sehemu hii sana. Ndipo tukaamua kama serikali ya kwamba lazima turudishe service hii ya feri, na ndio wananchi waweze wafaidike. Mihang'o ya gukiria andu na mirigo niyo ikoretwo iri thina munene ni wagi wa feri iyo, no tabarira iyo yarika nirigirirwo ni kuguna andu matanyihiire 30,000 aria mamihuthagira oro muthenya. Muikairigite wa ruhonge rwa Kenya Ferry Services na mubunge wa Likoni Masoud Mwahima ni makeneire gucokereria kwa mihang'o ino, makiuga mugiginyano munene feri-ini ya Likoni ni uguthira. Leo sisi watu wa Likoni ni furaha kubwa sana. Niliwaambia siku zote kwamba serikali ya Jubilee ukiiomba na tukifanya nao kazi itatufanyia. Leo tutavuka. Mweneni wake munini wa President William Ruto uria uma hamwe na President icera-ini riri augite gicigo gia gicua-ini kirabatara atongoria mari na bata wa gucenjia miturire ya andu na njira ya uthii wa na mbere. Tuachane na ubabe wa kisiasa, tuachane na ufalme na tuachane na mambo ya usultan. Wananchi wanataka wahudumiwe. O muthenya magana ma andu ni mahuthagira feri ya Likoni magikira kuma mwena wa rugongo rwa Mombatha nginyagia muhuro na gucokereria.